Perezida uri kuyobora u Rwanda uramuzi? Bahuroga Yitwa nde? ni perezida Ndi. Nindera Kagame ni Kagame Umuntu abaza irindi zina rye. Irindi zina rye. Sheri ndamutse mpfuye uzana undi mugore. Sheri muzama ajya muri iki cyumba cacu. Kandi wasanga yoza aranyambarira impuzu. Oya ntizomukwira ni muremure. Ushaka guteza mukandumane, teza mukandumane niwanga rukayigufate. Yeah! I love you, sha. Yabawe. Reka ndabakunda. Ndabakunda kugeza mpfuye. Wongera useke gutyo. Ngo wongera useke. Iki? Useke. Yewe. Haba iki? Nyine ndashaka ko wongera ugaseka. Wasubira mu ryogo kidira. Ndashaka ko wongera ugaseka. Avuga gakeya. Ndashaka ko wongera ugaseka. Fuda telefone mumagara ngo ndikukumva. Mumagara. Shaka ikiganiro kugikora rwose na bicuruzi biri buze kugurana pe. Tugiye gukina iki? Ujya muri gym wishyize inzara za satani. Izi ni izangerega micu. Iwi. Kwitukuza. Ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo bakaba icyatsi kibisi bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya. Muze ufitiye mana? Mfite impano yo kwabira nk'ihene. Kwabira nk'ihene twumva. Mbo twagiye. Ngaho abira nk'isekurume twumva. Ugiye kumura bizimbi. Mufite overnight? Overnight? Anga ko muzi anga hari. Oya, anga hari. Overnight. Ngere overnight ye. Muri nuza sari bicha. Harimo Bibiliya. Bibiliya? Atari. Atari. Niyo Bibiliya. Niyo Bibiliya. Cyaka gusomba jya mu rusengero. Sinkuzi. Kuri wa gatanu. Ujya mu rusengero. Ubu ngubu ujya muri bya ngo gutwika. Cishwa subira mu nzu. Subira mu nzu. Senga. Subira mu nzu. Umunyamerika. Ibaze nagize sheri w'umunyamerika, turakundanye, tugize amahirwe dukoze ubukwe, turabanye. Noneho tugize n'amahirwe tugiye gutura muri Amerika. Tukabana, tukabyara, igihe kikazagera tukaza mu rugo nyine muri vacances gusura famille. Mama ni umuntu ugira urugwiro cyane. Akazajya areba utwuzukuru kwe. Mwishwi, ho nakanyamerika disi. Ngo burya ni natubiri, ngo bwira nako kanyamerika kandi kaze kansuhuza. Na mama akunda abana, shobora kwibeshya ukamubwira nabi akavuga ati wibeshye nkubitira kanyamerika.